Assalamu alaikum. Lobet akhun naftu. Tibe for nenge to Arafat duwas. Ade Arafat duwa he yagon me mikiyani komme harigge hajju mohoge nuwana duwa. E duwa ki ei hajjuge emme mativeri alukan Arafat bimuga hajju verin tibe duwas. Allah subhanahu wa ta'ala Arafat duwahuga mativeri eta kame lavva fabe. Egotu furtama kamaki Arafat duwa ki e duwa higga emme ginei miista ku narken mutti kurawwa duwas. hama eyaeku Arafat duwahu Arafat bimuga haziruwe tibe mistaku fiwa den duniyage eki kankoltako eki gamtahuge tibe muslimun roda hifumaki ei gadawegen wa sunnate tibe furne enge to Arafat duwahuge roda hifumu dibe sawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurawa fawani siyamu yawmi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu timan kalege faan Allah ge hadratun ummeed korwame Arafat duha roda hifumuge sababun isfe gosfawa ahara adi kuriya annonge aharuge faafa fussawane kama emima de aharu duwahuge faafa Arafat duwahu hifa roda ge sababun Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devva idu mani vidalwani ei kudi faafata hoge wahaka godati faafe awon min jeheni tawbaba vima kuriha befolummes Arafat duwahuge roda hifuma khas samal kameddi mi mativeri ajura darma hasilu kurma مسكي كرفما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة